DVC ni nan kut kanin tlai na July na kulan ruk thawngpang kan rak chim lai CDF min dat le ral kap kara ka ngol nak to mi adi hnuwa kap ni ichai mai nak le berwa nak atlam tin lo hnu in min dat panga ka dau nak achuak than e khote hlai nga in khwa min ha ram tanga anjam hi kong he pe tla in ral jam kong kaw tol rel tu pakhat ni April thadi lei in arak ithok mi ka dau nak rong a ral jam thong som ngat luk an rak si Jun thla in July chan chiu tiang ka ngol nak an rak twa asina in kap ni bia irwa nak atlam tin lo cha a ka dau nak achuak than e July ni kul ni khat in ni hin tianga ral jam thong sha leng ani chap tia achim min ja pang ral jam atam deuh chu ram tanga an idor na e cheu khat chu khupi chung biak in le siang in na a mi zong an July ni kul ni khat in ni hin tianga ka dau nak voili reng lo achuak e kap ni in anun nak aliam mi zong an CDF min jat in minung pani ni ram cha anun nak an pek e minung paruk an iliam uk nak la tural kap pariat nak lom lo an thi e aliam mi zong an ve ral jam na chu COVID-19 zot nak rai rong a alhan ban tuk ram tang hun pakhat a ti lo in ma le siram nak hun chawa zam asiti in khwa mi ni an chim chun minjat khwa a COVID-19 positive pariat luk an e minjat si in a thlop leo an si July ni kul le nga tiang chat lo in ro asur cha a ram tangi azam mi ral jam na harnak tampi an tong chun July ni kul le na li a CDF minjat ni makoi manu khwa palak sakhan jong an lak e Shyam nam je mazat jong an lak chi hiban tuk in CDF minjat ni palak sakhan alak no a buji pakhat tal in ral kap pakul tluk ni Shyam cha in CDF a an font tia kan thai minjat pang chung CDF le ral kap ka dau nak a CDF minung kul ruk ni ram cha nun nak an pek chang e ral kap zin hi reng lo an thi chang tia chan karlak minjat khwa upnak thong than nak lei phuni athan July na hlai nga tiang chinram kul pelawa khwa a COVID-19 zot nak a chan tharmi minung paruk an si e July ni kul le nga tianga COVID-19 positive zanhi le hlai ruk an chang COVID-19 positive minung zanhi leng chunga minung somruk le panga si in chwa tar an chang e minung zala somli rang lo thlop leu an si tia kan thai July na kul le nga skyram chan kalemiu a COVID-19 positive pakhat le lungshin mi mizo pakwa andi lak minung pasha dun nak aliam July na khat in July na kul le nga tiang kalemiu a COVID-19 zot nak in minung zanga tluk nun nak aliam chang e Jun thlathok in ni hin tianga minung zariat luk nun nak aliam chang kalemiu COVID-19 anol thum nak a khwami tampi nun nak aliam a chan mi zong tampi an cha a dorkip an khar e stay at home nol chwa asi tia kan thai July na kul len ruk thantlang khwa COVID-19 zot nak ngai la ngai lo chak nak a minung somri le puthum chak an si e chuchunga minung patni COVID-19 positive mo an si thantlang khwa minung zanga le somli leng COVID-19 zot nak ngai la ngai lo chak an si chang e chuchunga minung za le kul le thum positive an si COVID-19 positive minung pali le lungshin mi mizo pakhat andi lak en minung panga nun nak aliam chang e adam mi minung zakwa an sang tia kan thai Japan ram aphan mi chiminaw na Chin Youth Organization of Japan CYO Japan ne Myanmar ram cha bom halnak an tua e Japan tangka in yin sing thum lang an ho CYO Japan ne July ni kul lenali Tokyo khwa a hiban tuk in Myanmar ram cha bom an hal hi ase e bom hal kho ni tangka chu CYO Japan ne tron volak in Myanmar ram a akot lai ti in CYO Japan ne July ni kul nga a an than thong mi hlai ni kumma ameuta sapi su achau tu pu Stephen ni kyo kum som sri le kum khat chu thong ni kul la khat July ni kul le ruk jing lai lai khat le cheu tluk a anun nak aliam pu Stephen ni kyo hi lainun phung le chahol pu pa bia le hlalaya bau chan mi ase e lainun phung he a pe tlai mi cha ok se chabia se chhlwan se tampi atial mi ase chun chin dictionary akan to apyak tu jong ase e
chin mi chunga bauchan tlak chachel thiam zong ase pu Stephen ni keu hi hakapang shan khwa mi ase rangkona khwa asami ase tia kan thai atu liao kan ton cho ma liao mi COVID-19 ruanga lung re theng tam pi kan chon kan u kan naw asimi atu liawa azo mi sina se lung shin mi sina se kan zau chuk na ding aselo kan ma ni kan bob chiu na ding ase tikha som kan ding ha murhu he ningza ding selo zot na kham tu se leng kan chuatik zonga murhu hu phil na lau se murhu kan mantik zonga kan nar le kan ka tha ten hup khomi murhu mang naw se zot nak ngai lau chep kha tin ha lau si a her a chun khum zong kha tin ha lau si kan ma le mi za pi cha I zot nak kham nak kha si Rampi ka dai nak NCA min athumi shemtlai phuna ifon insarmi peace process steering team PPST ni memaram a fanga in anol thumnak tiang atlung cho ma mi COVID-19 irun ven na committee chu July ni lesri asar asachang tia PPST ni athan hi phu hi ramkel boina he a senglai mi aselo nihin kan ton cho ma mi ngandam nak lei harnak kan tai kho nak ding a sermi asi e tai kho nak ding lam kol nak dinga sermi phu asi tia PPST chungtal ABSDF in yebo miwin ni chim Ramini an chawhlan kho mi COVID-19 irun ven nak siding le valei chungram kip he ibomin COVID-19 irun ven nak le thlop nak to ading arm chungton vo ngei na le khwami na he ibomin COVID-19 irun ven nak to ti dingin PPST ni sarmi COVID-19 irun ven nak phuni atim mi sidia yebo miwin ni chimchap Alkap upna council ngandam nak lay rian tuning aro di liawa hibantuk in PPST ni asarmi COVID-19 irun ven nak pu an hun sarmi he lam ok ngai asina in an to kho ding mi he ro piak tik a ro chantuk ok umlo ti in ram khel lay nya thlai tu u tan su nai ni achimbe PPST ni hi COVID-19 zot nak rai he mi phun di lak ni kan ton mi harnak asita a mi phun harnak a kan chawhlan I kan di lak in kan tan ti her tia PPST chini chathan chunga an langter July ni kullan I thum leo yankong in sing thong in chunga thong tla nani ralkap uk du lo nak langtar nak an tua I ralkap ni mibu an rak chak na chu du lo nak langtar nak thi shroi tu an si ti in arm chung sangak cha phu chungtal ku zo that nai le adang shram khel ruang a thong tla ve mi cheu khat an di lak minung pukul tuk chu to shan khum in mundanga an chia na tia ram chung sangak cha phu ni chathan an chua in sing thong in chunga ralkap daukal nak atwa mi mi bu chak nak a hliam atong mi zong an na in chazin fiang in hlat kho aselo tia hi thongtla na bom chan tu na phuni an than hi konga American Canada British France Germany Norway le Australia tal in ramthlenga embassy zung nani in singthong in chungboi nak chu adai nak in tolrel ding an ngandam nak fel fight in zo khen ding le nu shin chawwa upat ding in chathan zong an dak chua hi bantuk in chathan chwa nu July ni kullan ruk a in singthong in chimphuan na nol ngei tu u chan e choni to shan khum in adangte in chia mi an umlo I du lo nak alang tar mi chungin minung pakul nun nak aliam thleya fanga in a hliam mi an ti mi thawngpang chu adik lo mi si tia le nak atwa World Cup ni uknak alak nuwa atlung mi memaram anol thumnak COVID-19 zot nak rai in anun nak aliam mi milu chu uknak laklan COVID-19 avai khatnak le anol hi nak leo I anun nak aliam mi nak in antam deuh chang memaram COVID-19 avai khatnak le anol hi nak lewa COVID-19 zot nak in minung thongthum la zani le hleiruk annun nak arak liam I Rakap uknak council kutang a COVID-19 anol thumnak achwa nu thlanni chunga minung thongthum la zanni la somli le pathum nun nak aliam chang hi chazin hi rakap uknak council ngandam nak zung ni chazin alang tar meaning long in asri e zatlang bun ha chazin ning in chun let tampi in atam chin lai tia ro se memaram a minung an tambik nak yankong khwa thlan hun pola ni fatenin ruak thongkhat la zanga in thongni karpeng a tia
tia ruak afim tol tu na le akhang tu na ni anchim membaram covid-19 anol thumnak a harnak ton bigmi chu oxygen lei ase e akap ni oxygen zor loading ti bantuk in rikhya mi le nol chwa mi zong an to chi July thachan chau songin yanko mandale ayawadi bako le mundam kul a covid-19 zot na in anun na aliam mi fak ngain ankar akap ukna konsul ngandam nak zong chajin in July nukula ni nga tiang a armchung covid-19 zot na a chot mi minung singkhat le thong shaleng an sichang covid-19 anol thumnak fak ngai in atur mi membaram chu Asian le UN ni jan rangte in bob nak pek zok zok ting le humhim nak tun wau lak pek zok zok dingin membaram kongka ru nak pe tupu Special Advisor for Myanmar SACM ni nol nak zong antwa chun ramleng phan memmaram mi suboi na phukom ni sase memmaram UN palai tom Andrew sang ni hibantukin nol nak arak to ve chubantukin nol nak to sinu a European Union EU ni memmaram covid-19 runven nak cha a Europang noi ni bob na apek Japan ram zong ni oxygen concentrator za story le mizo pro nak moto zong bob nak arak pek chang EU ni membaram bob nak apek mi chu zoom atlak mi le azalong mi zatlang bu na sena pek asalai e covid-19 irun ven nak chalong selo in membaram chung razam na cha a Europang noi kul leng zong bob nak pek ding in timlam liawasi tia BBC ni tel chundal kapuk na council ni July ni kulani nga mandale ram 10 peng pasori a kum somruk le kum nga chung upa minung thongkhat le zali sin a covid-19 ikham naksi kan chun chang na peng pakhata minung zani cheu in covid-19 ikham naksi chu chun an si tia alkap thong that nak ni athan memmaram chan kalak chawza NUG chawza ngandam nak le phim chon nak le Union Minister Dr. Zoe Suni chan download te a covid-19 ikham naksi phan changlai e NUG tolril nakin rammi chun an se changlai te achimve Dr. Zoe Suni kansina aphanding mi covid-19 ikham naksi chu lam ni in chun asala e kansin aphanding mi chajin in chun nuai ruk mu ding ase lam khat nak chu lam thladeu tlangchung mi na sin le lakshok in her mi na sina chun asala e alam ni nak chu phu bu ti banduk le angandam deu I athang deu mi na chun an selai tia chim NUG chawza sena aphanding mi covid-19 ikham nak suipol chu ahlan chawza ni arak tuan chia mi kha atharin kanzom than mi si tia Dr. Zoe Suni alang tarchi Hello, dat minu la Paula nam na tu lio kan ton mi covid-19 zot nak he a thian degree lo cha a pumpak cheu ni irun vending le irarin ding rian kan ngei cheu ha maronga dai thang han hau si rawin ten umri kaun hau si COVID-19 akar lo nak ha nang male kai ma kan bepi big chu cha a nang male kai ma ni rum veng nak thopuse nol ngai tu le ngandam nak lei zung ni an chwa mi zul phung na kha felfai te in ngai le zul izom ri kau nau si memmaram chung mun cheu khat a tilian atlung karendam kul cha ing sai chi khwa a ro chatlo in asur e valai aniam deuh nak lei chu ti ni aphum e minung thongkhat luk tilian hartong an cha ing sai chi khwa chu valai in asan nak pe shaleng tiang ti akai cha in tampi ti ni akhu e hibantuk in tilian hartong tampi an na khe ase hibantuk in taning tari ram 10 longlong peng in ni khwa zong ti aliam ve e diltlang anchim in cheu khat arok mi zong an chun diltlang ni nu pathum zong achim ho na cha a fak ngai in hliam ma an pu aliam che NLD chawza chana hibantuk in tilian hartong atong mi na chu ramkul leram than chawza ni bomnak pek sa se an nak ding tolril piak andak sina in arkapuk nak khongsil kutanga chun ni hin tiang zoi bantuk tolril nak man ri lo tia tilian hartong nani anchim hibantuk in dowei peng chau mo sangjong a ti alian tivati an liam I sangchunga ti alu cha a sangmi ni an in an chwa ta ve motolam se se hleitam pi zong ti ni asho na I valai achim nak hun zong tampi ve munram kul peng cheu khat zonga ti aliam ve I in chung tiang ti an lut munram kul chu covid-19 zot nak fak ngai in akar ve nak le anun nak aliam mi an kar ve nak hun asi cha a
khwami har sangai le lungra thaingai in an abipi in tilian har tong na bom chan tu sanha se covid-19 mizo bom chan tu na bom chat nak lei rian tung tlang kong a minung an iphan zaulo i hibantukin har nak tampi anton hi se tutan thawngpang than ko mi hivial se thawpa angai tu nan di lak chunga nulom nak tampi kan nei